rero niko bagiriye niko bagiriye intuzenya ni propaganda Habyarimana wewe yari yarashatse ko igihugu cy'u Rwanda cyo twagwa n'ubwoko bwose ariyo vision yiwe wanashima igituma ndababwira ko yashaka kugitwaga n'ubwoko bwose nuko president w'interahamwe cyane ndavuga uwatwara etat major ico gihe yitwa Marseille Gatsinzi iri nizera narondeye kuri Google ndavuga ati ibintu kugira amenye ukuri neza cyogenda gute umuntu atwara interahamwe yitwa Marseille Gatsinzi uyo Marseille Gatsinzi yari umututsi atavanze murumva neza ko na leta no muri mu ntwaro ya Habyarimana murumva ko harimo n'abantu b'abatutsi ntibwari ubutegetsi bw'abahutu gusa sivyo mugabo amateka tubwira ko Habyarimana yanka abatutsi cyane mbere yanateguye n'umugambi wo kubahonya ibi bitwa ba genocide yakorewe abatutsi aruke sifoni propaganda bamugiriye uwo Marseille Gatsinzi yatwara interahamwe mugabo igihe le 6 avril igihe ijya ndege Habyarimana bayikoroye uwo Marseille Gatsinzi yaciye agenda gutwara etat major turabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi ni mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye soma nimi John Mabu utarakora sabone cyangwa subscribe nabikore kugira ngo tubane tugira umuryango wagutse cyane twongera tunashima abantu mwese mufata mukadukurikirana muraba agaciro mutwereka ko tudatamba twirorera ego hama nambaye chapa Buja Fast benshi barakunda kumbaza igituma nkuni ino nkofero ni juste muri yanzira yo kwamamaza yo kurondera ubugari so Buja Fast rero ni iki Buja Fast ni uruganda ruri ngaho kugira ngo rubafashe kugura no kugurisha sirte badandaza urashobora kugura canke kudandaza bitagoranye cyane bisaba ko witura uruganda Buja Fast rero ukorera muri ville muri Gare de Boulevard muri A34 niho bakorera ukeneye kubasanga ku mbuga ngurukana bumenyi uranja muri Google kandika www.bujafast.com hama ucubibona neza haje barafise na application uraja muri Play Store ukandika Buja Fast bacagwa application igufasha kugura no kugurisha bitagoranye canke ukagira ico bita order bakakuzanira bakagusanza ibintu byawe aho uri hose nuko rero Buja Fast imeze karibu cyane mwiture Buja Fast hama reka rero ninjire mu ganiro nyezina uno munsi hari abajene twebwe twakuze cyangwa tutabonye ibintu uko byagenze mu Rwanda hari abantu twabikuriyemo kugeza n'isaha murazi ko hari generation ikiraza nshasha ariko igenda yumva ngo harabaye genocide ngo yakorewe abatutsi ngo harabaye genocide yakorewe abatutsi jewe naragerageje kwinjira mu mizi y'ibi bintu ndavuga nti nubwo jewe ntoba ntagihari abantu bashobora kumva ukuri navuze bakaja kuri YouTube bakumva ibyo mba naravuze kubera ko bino bintu bya genocide mesherizami birimwo amayeri menshi ndabibutse neza ko kugeza iyi saha nta kuri kugaragara kuraje hanze rero je ibyo ngomba mvuge ni ibintu nabajije ni ibintu nagize amarecherche yiwanje ndatohoza ndavuga nti none ibintu bimeze gute bo icambere ngomba mvuge nuko mujya genocide harimo umukuru wacu w'igihugu Cyprien Ntaryamira uko vyagenze kugira ngo aje mu Rwanda benshi murabizi yari juste kuca mu Rwanda kugira ngo bagende iyarusha mu masezerano yo guhagarika amahoro yo guhagarika intambara canke amasezerano y'amahoro kubera ico gihe ubutegetsi bwa Habyarimana bari mu mishamirano na FPR inkotanyi byose murabizi sino bigarukaho ico je ngomba kugarukaho ni kuja ino genocide none yazamwe nabandi yatewe nabande ko tutariko turaronka umuco kuko natwe rw'abarundi harahize imyaka 30 tutazi ivy'ukuri buri gihe zarike zitandatu z'ukwezi kwa kane twibuka Cyprien Ntaryamira turamwibuka mugabo rero ikintu gitangaje nuko hajya ku ntatemwa yiwe handitse ko ngo assassine a Kigali yiciwe i Kigali nivyo bintu bitangaje vira navyo bintu umuntu arondera inyishu akabura
so rero bimeze gute rero mu bisanzwe Perezida Habyarimana je naragerageje kumwiga neza burya izina Perezida Habyarimana nuko bashatse kugica ariko Perezida Habyarimana ntiyari mu perezida mubi mugabo kugeza isaha hari abantu bazi ko Perezida Habyarimana yari mu perezida mubi gose ariko ni propagande z'ibinyoma bagiye baramugirako murabizi ko izo propagande z'ibinyoma kugeza isaha FPR iracazikoresha nta muntu n'umwe adukurikirana ku rubuga atazi ko bashikiriza amakuru y'ibinyoma kenshi gashoboka rero niko bagiriye intuzenya ni propaganda Habyarimana wewe yari yarashatse ko igihugu cy'u Rwanda cyo twagwa n'ubwoko bwose yariyo vision yiwe wanashima igituma ndababwira ko yashaka kugitwaga n'ubwoko bwose nuko Perezida w'Interahamwe cyane ndavuga uwatwara etat major ico gihe yitwa Marcel Gatsinzi iri nizera narondeye kuri Google ndavuga ati ibintu kugira amenye ukuri neza byogenda gute umuntu atwara Interahamwe yitwa Marcel Gatsinzi uyo Marcel Gatsinzi yari umututsi atavanze murumva neza ko na leta no muri mu ntwaro ya Habyarimana murumva ko harimo n'abantu b'abatutsi ntibwari ubutegetsi bw'abahutu gusa sivyo mugabo amateka tubwira ko Habyarimana yanka abatutsi cyane mbere yanateguye n'umugambi wo kubahonya ibi bitwa genocide yakorewe abatutsi ari ukesifoni propaganda bamugiriye uwo Marcel Gatsinzi yatwara Interahamwe mugabo igihe le 6 avril igihe ijya ndege Habyarimana bayikoroye uwo Marcel Gatsinzi yaciye agenda gutwara etat major y'inkotanyi urumva ico kintu no kuvuga yari kwa Habyarimana ariko akorera inkotanyi reka ndabashiremo ka audio gatoya mwumvirize mu 1994 n'imbaraga twakoresheje mu kurwanya leta yari iriho ariko nyuma yaho maze kubivuga neza cyane byose ndasenga maze kurata umuntu umwe aramamagara anyoherereza akantu ndakumva maza gucyanganyikirwa numva mbaye zungururu umutwe we zungururu nawe nukumva ushobora kuba zungururu umutwe we zungururu kabisa kuko aba bagabo bavuze ngo FPR yahagaritse genocide sinzi uko wanganaga muri 1994 ariko ndumva bigize kuba ko ufite imyaka 20 nge nari mu mwanya watumaga mbasha kuvugana n'ibice byombi hari abasirikari bari mu Rwanda Marcel Gatsinzi yari chef d'état major na FPR twaravuganaga bose Marcel Gatsinzi yari chef d'état major w'Interahamwe ko muravyumva igihe cyo mbabwira ku bintu biri ko mu Rwanda kugira ngo turebe uko twahagarika buriya bwicanyi Gatsinzi Marcel ntako atagize yinginga FPR kugira ngo bahagarike ibikorwa byo kwambara kugira ngo nawe afate igice cy'abasirikari baje guhagarika Interahamwe zicaga abaturage hirya no hino wala uyu mutipere Marcel Gatsinzi yakoreye Interahamwe amemta akorera inkotanyi urumva ko yari kirira habiri ariko tutirangije tureke kwirengagiza ivyo yarari ico yarari gukorera inkotanyi canke Interahamwe abatrete muri guverinoma bariho nibisanzwe ivyo ariko duha agaciro ko yari umututsi sivyo kandi amateka avuga ko abatutsi bishwe muri genocide bishwe n'igisirikare cy'u Rwanda none ko yari umututsi akaba yatanga amategeko amategeko igisirikare ni gute yatanze amategeko kugenda kwica bene wabo tubwizanye ukuri kubera ko hari amateka batigira batubwira uyatwara etat major mu gisirikare cy'u Rwanda igihe bafashe ubutegetsi cyangwa igihe bisha Habyarimana umukuru w'ingabo yari umututsi uwo Marcel Gatsinzi none vyagenze gute agambarire bene wabo hari audio ngaho ivuga nti uyunya muntu yakoze kino kiganiro n'umuntu yahoze mu nkotanyi yarakoze urugamba rwo gubohoza u Rwanda nkuko babivuga mugabo ntakiri mu Rwanda n'impunzi bivanye n'amanyanga yabo yabonye kadashoboka
niwe yatanze itemonyaje yaravuze nti Marcel Gatsinzi amaze kubona ko yakoze amahano umva barisha abatutsi gushika naho Marcel Gatsinzi atelefona akababwira abashefu ati tureke n'ukuri kw'Imana tumaze kwica benshi urumva ijambo bamwishura nti izi aba batutsi babanye n'iyi leta ya Habyarimana imyaka 30 urumva babahuye ko ari abatutsi basigaye mu gihugu cy'u Rwanda urumva rero hari amateka menshi tutazi reka nabereke igituma jewe ntemeranya n'ibi bintu bavuga ngo genocide yakorewe abatutsi igituma niki nageze kubona interview y'umwana wa Habyarimana yitwa Habyarimana Leo ariko aravuga ko mu muryango we wabo bagerageje no kurongorana abahutu ku batutsi ibi bintu sinumva ukuntu wari kugenda kwica abatutsi basanze hanze mu gihe ufise abatutsi bari mu muryango we wabo hari amadisikuru nagiye ndumviza Perezida Habyarimana akavuga ati jewe sintera ndatabara iryo jambo arakunda kurivugisha bitandukanye n'ibi inyabiko biraba mu Rwanda aho Kongo iguma mu marira yavuga ati jewe sintera ndatabara kandi jewe sinteranya ndunga ijambo rero intera hamwe risigura gukorera hamwe nuko bagiye abanyarwanda bararicafuza baje mu binyamakuru barandika ibintu birebire ikindi kintu kikwereka ko Habyarimana atakoze genocide je ndi kuvuga nk'umuntu nk'ukunda byumva nimuze kunyumva ukundi n'ukuntu umuryango wa Habyarimana kugeza isaha utarafungwa mesherizame iyaba umuryango wa Habyarimana warariye n'ikinuma umututsi ku mafaranga u Rwanda gwinvestishije mu bantu ku mafaranga u Rwanda gwinvestishije mu butungane butandukanye bwo hanze nuko nta cemeza na kimwe cigeze cagira umuryango wa Habyarimana ndabagwije ukuri bose bari mu gasho bisigura ikirero bino bintu ni keso y'umwanya tukazomenya ukuri umuntu arashobora kuba kudashira ukuri hanze bivanye n'ico we baba gushakako canke bivana na kontra mufitaniye igihe yagufasha mu ivyo bintu umugore wa Habyarimana umucanga umuryango wa Habyarimana waraburabujwe inyuma kuva 1994 iyi témoignage nabonye waraburabujwe gushika naho atamahoro wigeze uronka amamiliyaridi aratangwa kugira ngo uno muryango uhure n'ibibazo muribuka ko n'u Rwanda wigeze gutanga urwandiko rusaba ko umugore wa Habyarimana yoza gufungirwa mu Rwanda ibyo byose murabizi bamwagiriza ko ari mu bantu bagize bakoze genocide rero ni ibintu bidafise ifatiro kandi ku muntu afise imbono ku muntu abona kure arabona neza ko bino bintu birimo amanyanga ndagaruka kuri interview yakozwe na Agathe Kanziga avuga nti jewe ndemeza ko indege FPR ariyo yanyiciye ati FPR baragerageje kuntumako ngene mu manza ukuntu hariya ariko nababwiye nti abantu bari mu bajya bashingwa manza ati mushaka ngende mu Rwanda bajya abantu banyiciye umugabo je bongira gute urumva baramweza umva ni ibintu nyene wabona ko ariko ico nobwira abantu iyaba umuryango wa Habyarimana waragize uruharamwe ibi bintu meshereza baba bafungiwe i Kanombe baba bafungiwe haje Kigali niho baba bafungiwe ibi rero bikwereka ko iyi genocide yateguwe n'abantu bamwe kandi bishire bitebuke ukuri kuzogaragara rero harageze yaho abantu bamenya ukuri natwebwe abarundi turimwo tukamenya iyi ndege yakorowe nabande abayikuruye bashatse gushika kuki harabavuga ko ijya ndege yakorowe na FAR igisirikare ca Habyarimana abandi bakavuga ko yakorowe na FPR inkotanyi arumva ariko ukuri guhari mwakumvise ngaho mu audio harabana n'abasirikare bahoze bagwana mu nkotanyi
bari mu bantu babohoje u Rwanda bahavyivugiye neza bavuga ati twebwe watwara chef d'état major yarasavye ati nimureke kwica no kuri abanyarwanda twamaze kwica benshi atoya turacabica. Hari inyandiko zandikiwe ONU bavuga ati ONU nirungika abasirikare bagende guhagarika ubwicanyi. FPR bandikira ikete arabwira ati oya nta basirikare dukeneye bo kuza kugira jane ni ibintu byari byarateguwe kugira ngo baronke ubutegetsi ku nguvu, kubera ko RPF Inkotanyi yashaka u Rwanda rushingiye ku moko amwe, mu gihe Habyarimana we yashaka u Rwanda gubakiwe ku moko yose basangira ubutegetsi bubaka u Rwanda. Mugabo FPR rekavuga ati no bano bagabo nta butegetsi tuzosangira, niko guca batangura kurema ibi bintu bya genocide. Ibintu byo kudiviza abanyarwanda byazananye byahawe inguvu n'inkotanyi. Inkotanyi nizo zahaye inguvu bino bintu. Jewe ibyo nashoboye kurondera n'ibyo mugana nawe nyimba ufise amakuru kuri ibi bintu ushaka kutwandikira muri commentaire cyangwa ukatubwira ukuntu nawe ubizi, kuko jewe ndiko mvuga ibyo numvise cyangwa ibyo nirondereye, kubera ko kugeza iyi saha murazi ko takuri na kumwe guhari. Turabakunda cyane, bye bye.